Mwikiro bwa kwantuku yaku nithiritwe yagirite na ingoko gwatogeni ikiri nteto chietu cheru themwe nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi ya Mbutharakanithi na isigo bionthe bya kaunti ya Meru na rweri tariki 6 mweri jwa 2 mwaka jwa 2024 amona nteto iria nkureterete ni Chibo wa Uruko na mutongeri omwe wa nyumba 10 gukinyithwa koti bakiringithanwa na gikuo kia Gideon Muchungu. Keba mara onde imwe kurwa ukuru bwa gatigati ethiritwe oragia kwina kambi ya borithi ya Kurume. Gikundi kia gutetera kioto kia sniper kuga bakathithia maromba nja kwa bamutotigi nturene ya Kaboito. Ana baba inge kuoneka gutachukuru ntere chia Mariani kumania na thina ya wagi bwa mbecha. Mwonaniria wetu wa mathithio ni Purity Richard na ningetwa MAUREEN KINYA na nteto chietu chiriambiriria thaiji. Chibo wa Uruko gicigo bunge kia Imenti South bare amwe na mukuru umwe wa nyumba 10 ni bakinyetwe kotini ya Meru muthenya jwa narua bakiringithanwa na kuraga mukari umwe wa location iu. Koti nandi ni athite bairi bare ni Nicholas Kiugo na Paul Bundi kuthithirwa kithimi gia kimathugani mbere ya gucokia thitango iu cia uragani. Bagakinyithwa koti tariki 8 kuririkana mututigini arari na igamba na Chibojo mbere yawe oragwa. Paul Bundi mshtakiwa wa pili umeshtakiwa kwa mauaji kinyume cha sheria za Kenya cha 203 kusoma pamoja na wengine. Dina ni gambara chivoruku urayujikene ja Nicholas Kiugo bena Paul Bundi urani mukuru wa ntura bakinyute koti ya Meru nyuma yo kuthitangwa bakiringithanwa gikuo kia Gideon Muchungu. Nicholas Mutuma and Paul Bundi Mutea kwa siku kati ya tarehe 2 na tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka wa 2022 mkishirikiana na wengine ambao hawako mbele ya koti upande wa Uruko location Imenti South Sub County mkishirikiana mlimuua Gideon Muchungu. Kwa hivyo tarehe 8 mashtaka leo mlisomewa. Anale mutujwa narua bekoti ne Meru mbere mugabithani munene ndwani murethi ethitwa kita watho ati bairi baba bete bakathime mwitwe. So accused has been informed of the charge without requiring them to plead. Accused to be assessed for mental fitness to stand trial. Ndiko ya Namisi bebecho kukairi ara kesi yao getana mbere kuthikirwa kuonekana ketho bakanenkerwa mbudi. And plea is deferred to Thursday court case, that's the 8th? Yes. To 8th of February. And on that date we shall consider the issue of release on bail. Bail to be considered. Okay, we will have you held at GK Prison Meru until the 8th of February. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutirirwa Kangangi. Mware wa miaka 32 ni atigia atete uturo nyuma ya kwirikana kwithukirwa ntere cia thoko ya mubira kwina kambi ya borithi ya Kurume mwiri jwa Frida Kathure jwethiri na rukiri arego kwirikana no kari na rurigirwa nylon kingone yawe kira ni kionaniria ya kuombika kara itirwa atori ni bagukujira ni baraigirwe mbutuko mathaene ja thaithano cia utuko ende gutiwe uratindanira Mati Mugambi ena rugono rwa Kieba. Kiriro na nkinya mbuchia Kieba na kithikiro kugwata ntura na nkinya thokia kibura wandia ganga akiri gichigo mbunge kia Maram. Ankugera muntu wora giraginwa sesembu. Mwekuru wa Ntigwa ethiritwo atari moyo wa kirikanaga ikura gwa utugo bwa gukire munthi. Kato kuga atire mwana gwika giko kehu. No ntone mwekuru arauragire.
mwene mbeu iraire gokonde no yonde nione oru ndene alietwale Jesu. Mwiri wa mwekuru Frinda Kathure ora imwekuru wa Ntigwa withiritwe mathakania kuve na gikaro kia borichi gia Kirumi nyuma ya kura gwake otugo bwa thaa 5 cia otugo bobo ninkwigua ndurite muno ni tontu bwa mugekuru kurutwa nyomba yae na gwikwa giko kiruku ninkwigua ndurite muno tontu ni mugekuru Antigwa gutiga twana twae ninkwigua kiriro kinene muno na nkoloni yakwa nkauga antu baba gwika mugekuru tau giko kiruku ona kidwa nikatomba kumugwata raino nikatomuruta moyo sababu na maana nitukwigwa tururite muno turi agekuru mugekuru anakedwa arite mbie jiaku kwa muntu murume tigana nawe na ginwa sese twinaga nawe kanisa imwe na ginwa sese ni murutiro kire ni wambe gwire Nteto junda adi sukuru nderwa mureke ni akurira so ire gina rukire amwaga na nigina ukagira ruki kubarugira sai agiukira amwaga na araitha nyomba ona na TB yawe teku riu ni arigarire atinda akirira sukuru kuringana na karibambarinu cia kibura baregirwe mbuka jirani karaga kurukirite ara mwiri wa mwekuru yuonekanite na kuve na gituo kia borichi gia Kirumi indi batira tindanira na gugukie munthi atiaringwa ritho na magikinya mathaa 8 rethirwo atari moyo rurigirwa na ironi rurinki nkingo na gitamba akarita kare munyonge nkingo na lorigi uri mbesa jiene ararita kana jiene mtu amwiti na njere ya alali ni atige kuraga na ni atige kumutumira siri amuraga zenwara locality yetu tuina security na tuna police post na gutestima lino trombe dirikari nene igalie bomba gutunenkera dirikari bamba kurutira raia wera wega utuko na muranya na bena Weru gutestima ukaja kuripoti yale uno kana ofisa agagira gasinga katakuoneka na atakuona gukiro na gobejo utuko kuongera kironda gikithi chumbi irarachimithia tori bantura ino gutindika nkari ya borichi kuma kirigituo gia ntumu kenda yomba kururuma bobo inyume ya kuthukia mwiri wa mututigi nonto bwa kwithirwo na muntu agakua na aja tutiomba kuona ngari yo tutethia na twaumira thaa 12 turaringa kura muntu onthe naringite kura na nande tukuona nyangari ya polisi igitinde kwa tukarigara iraia riu twiromba buru itukendeke ito buru tukwerencha na nyakie ng'ombe turetere ngari itu kiume gikathira turenda kendekerwa turetere ngari njeru na onaga turetera gituo nigia twakue tena riu ni antumu etekori ni amarenu engi tukuona oni etekori kego kururua ni mbieno are ni tutererwe kendeke twamururira twero agatuteria muno kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mwambi Gikundi kiria kithiritwe gikibangania guchua kwa kioto kwa mututigi Daniel Sniper ni batariritie mambura ja maromba jarajara bangiri kuthithika ntura ya mwekuroba Sniper na kuga maromba jaja jakathithikira nja kwa Sniper nturene ya Kaboito Igembe East kisigone bunge kia Igembe Central kurukia kia mabage kundi giki kiria kiguchita Merudone bameneretie anene miario ya ngavana Mwangaza nyuma yawe kuga nja ya Sniper ni changiri milioni 86 baugite miario eu nikirite nja ya ba Sniper ogwatine bwa kuithukirwa muthurumuruki ena riboti iji Rekio kia David Mutiani kana Sniper gitina mbere kichwagwa na ndatongire mwanya manyi bachumiritie kunga maromba jara parabanganite jetho ya utero mikinduri jatiritwe na gutantere cha Kaboito kwenda kwira antu ba Meru bonde atito abatangazirite kwithira ntariki 10 Jumamosi tukenda twina maromba nala mikinduri kini kwenda kuga ati teto yari tulikite guteria maromba jaria gitumi kenda tumba kwithira twina maromba njagwa Sniper na ala Kaboito na kaguru muno kwithira family nyonete kwina gitumi ya kumba kwithira kwina maromba jatwinde turi Meru turombaniri amwe inda muna bubu bire byaba kochuria nikitumi ngavana Meru kana Mwangaza au grant family Sniper nyombete kwa mukra milioni kadhumba untobura nandi bakuwa family ji ilikana no ogwa na benda ngavana chumiria nekenda thirio ntububu mwekuru Sniper ithe inana atonogina batekuona toro no ntoba mantu yara ngavana wa Meru ani to bekira
ati bena 86 million. Family ra itro kairwa, family ra uteantu beto mira pole nuntu governor wa Meru na wire bari na 86 million na antubara ba indrenjene na maita maingi ibakuria beno gwa no ntoba mantu yara ngavana ariria ngavana akethwa ina kanya kauchokeria mu Meru step by step mbeche iri yani kiri family ra nikenda antuba Meru na antuba kinyembe kaboito ara family rere bakethro bena uma kwa mantu yara ndene ya familira bojairi bawite ripoti numerite ati antu brabonde bagwati otwenyomo ari nandu na nalibenda mabisa bandikeri beta na mbere nikenda bomba kuwatwa antu bare babatumite ito kwenda kumenya atri turiona ngarira ya itire mwiri jo sniper jugita gutewa lakini it is in public domain kore ngari ire jukirie sniper ara cooperative era jukia ena antobana nero no bru endete towards residency governor antoba ubana totrero ibao na mwankana ande information yeu iri karaje kwa concealed turanda kumenya kakomba kwethire kwa kore antoba ko bakwithwa bamaba sacrifice wa antoba bande ba sacrifice wa bange baithwa bau baregoro nau oneregoro ndene ya TV ati antu barabara ikite gwiko 14 igoro turatangaziro no gwatwika ibathimiro mitono gwatwika tino bena thina kuni antu bari sin batina andu na ikomaanisha bas mandu yayo ndeyomba kwitha baithire kuringana na koti kagita ethira kuri antu baraba batetheretie na njire kuba mbeca kubanga no ntumba kwitha tibo bonko bamangite ikuonania mantu yonde ya bangi ni antu bakumenyora bakuthithia no bakwenda kuthithika tontu boitu kuria turi a Meru antu bau nabo bande bathithitie mantu babanganitie ba financete kwara tubagwita principles ba Nteto yu na boitu kwenda kuona nabo kigwatwa bombe gwikwa 14 kenda na nyabo nyawe tabathimo mutwe kwatwika bena thina tukamenya kwatwika batina thina bau kumiwe kenda aki yomba kurungama kenda mu Meru aiwinywa gukarwa tuba bonde bagwatini accessories antuba bonde bagwatini comprises toterona financials toterona principles toterona beneficiaries bagi kuga sniper araba ugite nandi nyume ya malomba jaka boitu kaunti ya Meru ekietho ekiona mandamano yatonekana kairi bagitwa gyoto ge sniper wona toreke maromba yanjuma mos kaboitu aranja kwa sniper mandam governor na atongeria bangi bonde ba Meru itobo karibisha bwinde kire maandamano ya Thaa na kuthithwa Meru yara yakathithwa no ntoba kuria haki ya sniper bakemenya tuturite na sauti emwake ati muntu atebatere kura wa akara ya nguko ya itwa nkingo kana ng'ombe na muthiene baketha bagijire kiuri giki kinya kumania ndionge mutongerio mugongo kure antu bamwe bagukaraja beberwe meyene kana kugwatithanwa na gikuge sniper ikuja kwa president kwa karaja president ejete kuthambia antu bamwe meya kure antu bakujukia na njire eu inkwenda twewa assurance kweja kwa president gutetigwa kwe mbonden gwekira antu banainya kweja gukaraja president ejete gusanitize antu bana therefore through atongeria beto bagichiacha baraba ukinyira president itwero kriari kethra kweja kwa president yaura ruma ile mutindo jojo nandi kethra kweja kwa president kwejete kuthambia antu bamwe baraba kworoterwa kara meya kukethra ito president yejirite Meru. I want to say categorically it is wrong, it is immoral. Muthuri Murioki, Weru TV, mutindo jwa kangangi.
MC wa Kiego ya Ntubocho Timothy Mutwiri uria wizikiene muno takaba kona ugite akaeza na mwerekera kire akariba wodi ugwita kujukia mibaibu ya ruji iria kuga imami obisine cha county na Meru iria iri tauni ya Maua akiongera kaba kona yataririte mirandi ya witi na mbere wodi neu nerungiki na kuritwa nengaba na kawera ni ontubate kuiganua gisiasa. Nawe MC Wanjia uria nowe munini wa speaker Mwendali na ugite ari nama au tweterete wodi chonde ikonaga witi na mbere ing'ananitwe. Marion Karugi na riboti iji. MC wa Kiego ya Ntubocho Timothy Mutwiri kabako na kinyete obisine cia thirikari ya kaunti ya Meru iria iri interese Maua kuthiatira mirandi ya matangi ya rui o amwe na miberethi iria yabatirio ukinyila kariba wondi yawe muno ikundi bira biarombete mirandi iyi kiri budget ya mwaka muthiru na arakiaria wite Ntobi ni kabikorotera nthi na kariba wondi yawe bakithangika ni kinyamara kia rui akiwa ngavana na arere bikinyila antu baraba batiri kugunika nabio na nontu boitumike ariwa tongeria kariba wondi yawe obiera nontu ni bia thirikari na tibia kiumbe antu bakwa kankubwira matangi jenu jaiku na pipe senu siku na ndalaithiria thai matangi jaya kwa kaya kumira na kaya kwarirwa jai akwe watuka ndaliungira ofisi cia rui i representative ngavana ku mbira wa ngavana ataua matangi jete kya antu bakiego ya Ntobocho then da uaru ari nka make an effort ye kwa ningo kuya kuliunga biye mbona ethra matangi yakwa yeo yethra yeo na pipes yakwa then authorize antu bakwa ibaje bejire intobio bini intobio ba uriri thirikari ti intobia kawira ukia kwina masaindi cieteretu luluma na anchenge monka wita thunguma antu bararu ari aba kuangamia irui antu aba tina rui ita saindi cia mukine puritie mulika nara antu aba tina rui poetoka chobrando onere ngavana aita wodi ya kithia eta kuira antu ba kithina abanenkere mbesa 15 million na abanenkere million 15 na million 10 na nenkere MCO bia sienu ira cia iko ure ntobienu tiji ntobienu ne abitei ngavana na arere kuya ku release so no ntuna arere kuya ku release na ikundi bietetie ondero ba anytime ira bo kuibwa bo free na bomba kuya kuyire ntobienu mbetekerieni nkabureta ndire ndi ubureta boye buyuke matangi jenu na pipes yenu. Nyarankuluki MC Kabako reti otongeria bwa ngavana Kawira Mwangaza kubwithia na mpui kuthondeka kithima kia rui kia Kaibo nikenda karibadhiria kinyamara kia rui kirabo kulukira na kinya kwa ikundi bia sethi ba mubira ngucia misetho na mibira nontu na bekirite wirane indi wa muna bo kinya nyuma ya okurukia mbecha cia mirandi izi ngavana na remerenio gavana rui rwa Kaibo irwa thukire na ngajentira ro thukirie ne mbesa ngirima na 3 impandikirite obisi ciaku proposal kuya kubwithia mbwa ule Kaibo ikende kaomba rwero kaomba kunyua primary ya Kaibo secondary ya Kaibo na ntura ira cie Kaibo location ciumba kuona rui iromba yakwa ikinyario warakicire antu bara nontu ithinene bari rwero ya robwithwe na inda kwirire ringi Kiego ya Ntobocho te nyumba ekwa weja kuimpingite Kiego ya Ntobocho ngaita asabi ejo ene time Kiego ya Ntobocho nyote mbetete akiwe yortere antu bakwa ngwe bibi nkwenda kuona bike bwithika lakini as long as bia cio cia kuruta ngwewe nacio na inkeloketie no mwanka nkabauririe kiuria kirabate kumba kuuria baibo kwena timu ya Kiego timu ya Itomi Kenyanka auke luluma Ntobocho na Anchenge na Kaibo timu icionthe ni kwenda mibira na uniform nontu idatengete mbesa cio cia kura interview bionte mbesa milioni 1 na mibira tafadhali ngavana reka guria wikite antu bakwa wibaika unini bakulauma na mbia cio we nacio kaitenyo kau na MC Wanjia na urano we munini wa speaker kire assembly ya Meru Mwendali na menyethetia Meru atikire budget ya mwaka yo batira bakuthiatira mirandi yonthe na ikubakinyila maturene na ringi ariwotiki na kiaikwa kire MTF ya Meru to by surety that batu to MCA assembly yara yonthe bakwaya na thai yake ya assembly batu ito ina final say so ki final say batu thai bitu kwera Meru for the first time tunenda kubwile kintu kito programmed based budget every ward na location na sublocation na villages au nito yete so whether barabara yetu so and so MCA wa wale ya mitengera mbia fulani whether ni kundi bia kina mama bia nturene bia hidro bia kirimbia na bia eti marieto kinya football clubs isi vijana
bira tukallocate ke department yu ithiro igithoma ri twara kilab kira kitite kutethwa ithiro kithare FC tukamya kithare FC kwe bia inya ithiro ingiriana ikomba batethia wethiro kithima kitite kwenjwa antu fulani tukamya tukikilukia na kia kirwambia na kia etori yetu hiyo ni yetu program based budget na watu turi MCAs tukahakikisha Meru ba benefit na ba utethuka no ntu babiri kuma kithirikari ra nene na ringi mbia cietu itendo ki MTF na twekira tukirite mbia so twekira mbia lazima irite ngwiri batiri kurita no ntu ni okora bori kwari na lupo ki budget irengi no ntu share programs tu itekeria rai batiri ko gwethu nkiripotera Weru TV kumembe mbito Marion Karugi wa Kinyua. Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na chonkuruki. Mabate we mama mabate mabate ukipata baridi nunua mabate mama mabate ukitaka usingizi nunua mabate mabate raino ni raino ni raino mama mabate raino ni raino ni raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719-347059. Meru National Polytechnic. Technology for innovation and development.
yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Oi, tudo nito. Oi, masa sopa, tatigo esira no kumakaugo. Vale ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyeria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Ngokugwata ogeni oringi kiri Nteto chietu cheru themwe ntura ya marembo wodini ya Mariani ni guntu kuonekete kuringika bonene ni makarika jana gutachukuru ni untu wa kumanja itegu chumba ana barabara thithite KCP mwaka muthiru baba ingi babo barinja ni kwithirwa ni ana antigwa kana barirerwa ni bojuwe kana muchiari umwe ana baba nande ni bakwirikana ikwambiriria kurita ibaruga kenda kuona bya kuria ana bare bakioneka bari ugwatine bunene bwa kugwatia kinyayu Samugeshima ena rugonoru. Kagitaka aritoba thiete mbere na kithomo manto ikiutha tentura ya marembo wadi ya Mariani ara ukaithira ana baingi barungurwa mianka 18 bakithiurukaga na ntura na barabangi bagichwaga ibarwa kenda baonage kurariro michi kwago. Baingi bago baraumire chukuru ruarua nyuma ya kigerio ya KCPE kia mwanka muthiru arabagire wakubarira bichi ya kithomo gya secondary nuntu bwa kinyamara kira kiri michi yago ndale kile graduate wa 2023 ntono botako secondary ndageririe last year but one no aciari ndenda kinyire kurikia matono wese wora wakumbira bare mbere no ninkwenda uteithio ninkwenda kuthoma yani ndalekire graduate 2023 wankoyo ngureke graduate ntona kwa bogio kombia secondary bamwe bago ibari bakuthungira secondary ende bichi ya baremera barigatigati na guka balasimika kuma chukuru aseni makoma sokota kuthungira form 1 ndaloma 2023 alikia 2024 twalugula school first week ndali tukwimwe dengatua leo nginya thaina nde musie ibakumenya chancho mawati marama bakunuririte metho bathi mbere gukara michi batakuthoma kala guthi jikuru no ngogorode wonini wala tulikuteke tukathigwithirania na kaba maka baka makano ntubatwala tuturentula no tutakuthoma marembo kwera twala twingi mwa twarikirie 2022 tutathomaga na twena bagina batakwebota amanogu imunya kirika mwega twana twanture no kwarietwa Makras Muriuki uratatiga kithomo wanagutano agatari na wakumutanithia akithi chukuru ara mweri muthiru mubunge wa gichigo kia Tharaka George Gitonga Murugara amuthuranire kiatho atanwa kenda atakenyamarua ibarabangi athi chukuru Muriuki ndamwojire kale kana kamutori tiagare kana gako kana kamutori no tungina ti kwebota
ndakerika karega gwakwa getere mweri wena nganga yete tinga kanga gatana temo to mathire ruoni ka tetherua ne njinji murugara MP wa Tharaka ka gwato ne subsidiary tayandi mainge no wakagwatire niyo bau na renta bantu bega na igwicira mecira mangi mamwe murwaru nacio nyonte kuona mbere na January ciana cia thicukuru na tigwa atangaca njimacha na twikwa gukura na riu ninkuigwa gikeno nontu riu na thithite chimecire na riu ganchokete cukuru. Nyuma ya nthakeno kuma nyomba murugara natumite aruti wira bobichi yake baraba muguririte into bira bitumika cukuru na muthia bamukinyithia cukuru ya secondary ya Makawani ara ambiritie kithomo yake. Mburatha chakwa ni ciere na cionthe guticha chathi cukuru niu ni nyo nkuona tanga ukiria mucie na ni kuthoma yake ndambukiria mucie ona ngai andathime mwana mwene kethu kumagira mbia ciake kathia keribura pengine kigerio nawe mwene ni nda gwiciria kurutha kwiruta muo itumi kwa muturia muocire kenda amuruta meciria mau mucimwa mwene auga ni akwigua na burendete moto wake ni kithomo mwana ni akwenda kumutethia tukirombagira Muriuki muno athi cukuru atikegwe na company mae athi athongere company ni ira mbega na akimenyaga kuria aumite na aririkane ngina wake onu mulwaru Muriuki nuo kamutethia ana baba bangi bantura eno ende kinyabo bariromba kumire mukabwe gungi abagwate njara kenda kinyabo bakachoka cukuru. Nkiripotera Weru TV kuma gichiko bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Sibitari ya Mikindori iri na obatu bwa ataramu mono bamendende kumania na namba nene aje baraba kwenda otungata bwa muthemba jojo kuringana na rigitani sibitari neu baritaririria kurina ana baba inge bagukinyithwa sibitari ubakenda utethio bwa mpwe ende gutu kumbika ni ontune antu amwake ntere cha kitheo are ataramu ba miruito bezaga rimwe kiumia na batiombaga gutungatira aje bonde thirikari nande ne kurombwa kuthugania uria yomba kureta utethio kiria karibante reji. Mabisa barwangiro menyeri no tungata bwa mendende rura tungata irantu baina mawathe ibarombete thirikari kuongela ataalamu bakenda kuingia maobatu ya ntu kithumba baraba kwenda tungata bo kini na ntu tate aja ntuko beja galimwe lakini Mikindori intuko chionde kuma mande monga Friday uturo tutona na batenyera ntu tate ko bethero baingi thirikari ni na mbere kuongera ndaitari nondu kabanyi ewi challenge imwere ithitwe within Meru County nondu ya department yetu ewe Mikindori kuma yetu ye ku 2013 even department na muntu momo amona buiba makirite ana barati aribao bate kuthiatira merekeria na mendekethia ya ataalamu itukuona aciari pamwe be yatu kabuithia mazoezi na to aboni broba kabuithia lakini ramu ciari akana mwana aeta muingile nyumba kana akarekana nwe buru mwana riu ringi akia kethira joint ciothi cia watanire mwana atumbenya kwa irika na mongo kana mwana inya kumama ai mama saindi mu mwankara ringi nya joint imwe cia mwiri kauma like hip joint mwana gya kumenyeria kumama saindi imwe one side of the hip joint ke umanaku ukona guruko mo kurea kungi gukwia na riu iromba ria ukiri aciari na tungatiba na baraba ina mawathe at least nobo tukona kanya once a week pa mwikena sentere na mazoezi ake akabwithirwa kidogo akone bwa akabwithia mwana wake na nyumbani na ndu tukumenya riu rimwe ya pa week itombo tethie muno ibo no ntona tukini vovu aciari sana ke manto ya mazoezi mwana akaja kwa na physiotherapy na maguru matebugi for sure akabuna kambegwe tata mtu anomo na kitu mtu na this specialist by physiotherapy na kinya kwebangi beto speech therapy. We had one success story today. We brought with us some specialist Pedro boots from the UK. And the physiotherapist fitted them on a little boy this morning and he's walking today for the first time. So that is really hugely encouraging. And the physios have many stories of how the children, when they attend physiotherapy regularly and they follow the home program, because the physiotherapists give them a home program, the children who would previously not have walked, they have walked. Amuna mathine yangi kithumba yarana ba muno ba maturene ba okulukira ana betu baba inge mashinani lakini no ntuba kwethira special units are very few kukaethira ana baba inge baatiwa area rade kurayana school ana baba tena document
ciumbo batu mabomba kuona birth certificate nontu bataciarirwe cibitari bataumbire wita clinic na bataumbire kubatithua kou batena birth certificate batena baptism botikyo baina kyo itukuroma administration yetu kana obisi cia DC na chief paumbo twa document ira yomba witikiria kana kaika Kenya kenda kaumba kwa birth certificate twana turatu school primary patiumba kwe wa petition nontu batena birth certificate na itukuromba community yetu baona kana kauka lemabu ibaka ikaero ikaikwe cibitari ikayukirwe birth certificate atena kakandi kauka birth certificate tumbo mwaga kandi karaka lemabu nontu karenda birth certificate kuna endea na betu ndene community yetu ya Meru 90% batena registration na ibu ontukire alake alemabu ngiri 60 ne antu ngiri 10 yake baina kandira ya lemabu baritie gitare ndionga kiritwo kerema kiragi kithio wandine ya kithiti ganie westi na arana baina mawathe bareta wana bati wa kumenyerwa kenda ciari bao bona kanyaga kwiritira ngui mwana anjenda ni umwa meaningful life areko karai dinara akirira ari imbiroro aina ironda na mwathani na tutethetie tukaomba kurai workshops na resources cia KINYA na ochetha nacio batuto darato na physiotherapy clinics yabubo conductors baria ibaithera bakeya to our units down to our units batumenyera na ire ngayukia kanyaga kenda mbuga inyachi ari beto ito akoditanwa tukabwetherwa mothers education ito kwenda KINYA wakahoara multipurpose ya anabachethaira anabarira na KINYA antu bange baba ina disability benda kuya benefit nontu kuma ke sente baka benefit so atongeria betu baba wikua batutethie muno batuwate mbaru vira bitethagia na baba ina mawathe KINYA twe batugaire kithia kiki kithio kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Kanjo ya mangabana netumirite ati kuri na thina ya gwitikaniria gatigati kabo na thirikari nene nyuma ya muchemanio juria chutongeretwe ni munini wa Rais Rigathi Gachagua. Kanjo izi yugite bo bagetikiria kujukia bilioni 850 na te bilioni 391 ire chithiritwe ikendekithwa ni rwangi rwa kigina thirikari nene. Boniface Mungera ena ripoti izi na njirendiku na jumo shemanio juria bangi katikati ya kanjo ya magavana ministry ya kigina amwa kanjo yobangane no kali bombeshe mungi siare ijura thangarukane na kora mugweta na mbere nyumebo kora mukwithire berikania irugirwa mbeshe ni ketho tekirithirikari cia county ndene mwaka ja kithirikari ngiri 24 ngiri 25 kulingana barugiria yandiki kanjo ya magavana na ithirikiro kirori mukaririgite Gavana Kirinyaga Nweguru bariuga barare manokiri mushemanio juju nyume ministry kina kwethire kinenkaniende kithiria riayo ria bilioni 391 siare banenkania riayo ria bilioni 398 arafu bosi oji banenkaniria riayo ria bilioni 139 gaturumu 5 na nonto bogito migiki nande kulingana si oji baruga mbashire bakwethire bakenda mwaka juju milioni 150 sabureni nario ria bilioni 150 baruga kithiro kionekana waringanira ire bagwiteka gitene gaka bilioni 139 gaturumu 5 na bilioni 10 cia kuithia mabarabara ndene thirikari cia county kire mubango juju kire na gichomba cha road maintenance levy fund mnako sioji baroba nitumi bina binene birabo tuma bauga mbese cyo batera ko cikinyira bilioni 150 iginto kya mbere bariuga gore motore ne dirito igitia na mbese chendekana myaka 3 tesho ikondekana mwaka jojo gitumi kebiri baruga kwenda mbese kino bakwithira bedithithia ninya kuthondeka into bire bithoki kire thirikari cia county kinge na kebithatu bari batera kwithira bakiona mbese kendo kwithira beci tumira kongera itu bari bakonda kongera mushara na ibakinyiretie kongera mushara gitumi kebina na kyamuthia bari bakonda mbese kendo bakwithira bikabiro bobwega kumania marija meja konde kithiri thirikari Kenya kwanza jaja mantu jogima SHIF nyankoro kimbeje cha kugito ko nyomba afunda bo housing levy
na kuokorerwa atere kumakatiba enjaro kweja siarebethete baithite mogaruku jarugairwa mbeca cia thirikari cia kaunti maita 3 kareji no kuote 3 na yethikire gitara muthia mwaka jwa kithirikari 2020 mwaka jwa kithirikari 2021 nke reporter Nteto TV kumaja kingina ngine kinene kimushu Nairobi mbita Boniface Mungera. Mutongeria wa rutere rureganirwa Azimio niwe Raila Odinga nariungite sibitari-ini ya Kenyatta kureitha aje baria bagwatire banja nyuma ya gas guka mwanki ntere cha Embakasi muthiene jwa kiumia kithiru. Mutino jojo ne jwatigirire antu bathatu batete utoro na bange magana akueza na baguraritwe. Kwa roho yako nzuri umekuja kuona victims na umekuja kuona wananchi. Mutongereria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga na njore yawe ne bariongerete antu baria bagukara Embakasi Social Hall nyuma yabo kwaga kwagukara bakwirwa ni nyomba mutinone jwa mwanki Embakasi. Tulikuwa tunachomekea kwa barabara kama tunakimbia. Na mimi najua uchungu ya kuchomeka na moto. Sasa hii ni shida kubwa ambayo imetokea kwenu. Ni bariongerete kinya baria bakwamukira utungata sibitari nene ya Kenyatta baria bagwatire ngurario mwanya mwanya. We have found out that the 34 victims were brought here to Kenyatta National Hospital with different degrees of injuries. We have seen 22 who are in this particular ward here. They're being treated, and we've seen that they're taking good care of all the patients here. These people some of them have got very serious injuries. We've been told that 4 of those who are brought here have lost their lives. Raila ne arombete thirikari nene itethererie kuria mareija sibitari kiri baria baringikite. We have produced 3 million shillings, which we are sharing with all the victims here. We're urging the national government to come in and also make contributions. Most of these people have lost their livelihoods. So they have also lost their houses. So the government should try to find shelter for these people. Aria nkoroki orete Rais Ruto atigirire baria baringikite na mutino jojo ne bagwikwa mustari ne jwa mbere kuona nyomba cia thirikari itena goro. There's already affordable housing scheme that is been completed. Let these people be the first beneficiaries and tenants of that scheme. So we urge Mr. Ruto to come out and act instead of just shouting at the State House. The county hospital, this is a facility of the national government. Mubunge wa Bore Mugambire ndikire muthenya jwa narua ni arekeretie wejani bwa mbasari cha mung'ana jwa milioni 59 mambura jaria jathithikirite kiri sekondari ya Subuiga. Akiaria mubunge ujo na inyirite bata ya kithomo aria Kinyati aiteterete kumania na riboti ria kuthiurukwa ati kuri na mbeca cha basari rungu robisi yawe itumbite kuonwa ni atia ciatumirwe ugite na chiritanirite bonene gutigirira gute kinya chiringi ya na kia CDF ikura kana gutumirwa buthuku. Hianjire ya kuatila na kuiga kithomo Bore mubunge wa Nteto ndikiri mugambi na atumiriti wajibu kigina kia ambasade kia nkilukia milioni 50 kigina kiria kirigiri kukuna bonene alitoma shukuru na yakaitene kawa shiari barra bangi barumeri wite kwa ngarama ya uturo. Peshi yetu kundisachia secondary schools both boarding na day schools 1,28,370,000. Sawa tutigarishe university na tertiary colleges na colleges ingi kidogo na hiyo milioni 31. Kwa utoto mbesha mwaka juju ile to approve ite kanila shi approve ite chi ambassador ndene ya Bore ni milioni 54. Milioni 50 no te mwana ojurire tie basali okagi ambesha chi andesku ngirida to si boarding ngridano chi university ngiriye komi tertiary colleges ngirinyanya
na special cases yathokire gikuthithiritwe cukuru ni asobo igandi muthenya uyu ari cukuru ri imwerekera yumwe yo kuatila kithomo bure ni ontubo bure yao iye kinaira sinkulukia bina bya kithai laboratory ya kithai na berigite mbrandinge mwanya kathumbo kulukiro biciye ya mubunge. We have 2 laboratories, 1 library. We have boys toilets. There are 7 of them. Girls toilets, there are 8. So we are very well taken care of, Mheshimiwa. What we are lacking currently, we do not have enough classes for the optional subjects. We do not have an administration block. We are using the semi-permanent block that is there. But we know that you are still thinking well about us. Na kiri mambura ya umugambi na menerete bunene na urito muno riboti ya ukanyumene ya mutari madhabu ya thirikari koni otumiribwa mbesha boti ya girio bicinewe Ntere Shatimao. Na ripoti ile aja neje no kona nekeri seal hii copy nekeri seal the title hii ni document ya rally tegorana loi no kathoma inya figa sire bakuga ishi anenkanire cia ambassador kinyambe jato anenkanire 2021 inya to kinyanya ngiri million 40 2021 to anenkanire ambassador million 26 nane kamunenkera cheki si ndio wale yako nenkana receipt onde tazi baja tukwera bakeja receipt yekero teo ole akiba kauga ibembecha chikinye tukuru lakini receipt yetekera te oyi kuya loi na baitera report yewe ya 2021 ya 2022 ile aliku ile aje ya 2020 ile aliku ile aje batambeta bamburi na ne ontubabu mugambi weteshia serena shoburushwa na bunge keke ya bure mwankadhai ni ukidia kithomo rekana siasa yungi kulingwa matura na bure ureti asiani Ntere yu muyeka boburu. Kuna siasa nyingine mimi nataka kuongea. Nataka tuongee siasa ya wao watoto. Si ndio? Mimi sikuja kusema sijui yule ni hivi ama ni nini. Hapana, mimi sina haja na hiyo. Mimi shinda yangu ni nini? Ni hao watoto jameni. Na siku moja mtu mzazi utaenda ukae chini utakumbuka Rendikiri akiongelesha nyinyi hapa. Utakaa chini. Hebu fikiria mtoto wako akienda mpaka university. Na kriashari na bokinya ubakirita siasa neji buru. Toke nkatho ki Mheshimiwa Mbachari ontundomethetie Thaa yeku Mheshimiwa. Ende makosa yara ndithakia ntamenya receipt ciretawa au wankarekero ntareta receipt ende utero gwatugwithia au nkatho ciakwa ciucokere kaniaba wasazi wasubuiga. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Narua ire ntuko ya kuthiria buruma karika za ntano cia nabare nthigurune mambura za gukungwira ntuko eje ne jathithikirite Ntere cia kathanga chini gicigo kia Tharaka mambura jajajara za gutongeretwe ni DCC wa Ntere waugite thirikari ya William Ruto ire na muoroto jo gutigira mutugo jo gutana are jo kuthira Burundi gurune kuringana na mukaririgiti wa maendeleo ya wanawake kauntini ya Tharaka Nithi ni atumirite kwina nene kirima karika ja aria na mikuma gicunchi kia 99 kirigana na gutigwa na gicunchi kia 8 kirigana baugite bakagwatanira mwanka kinya kachunchi kau kanini gatigi kathire bururu. Imambura maramatinde muthenya guhemthi Ntere cia kathanga chini wa dini ya gatunga makukandakana na ntano cia anabari DCC wa Tharaka North Bwana Michael akiaria ririkanitie aciari batigire anabari batigutuma kithakani kurithia ng'ombe na mburi. Anatembea kilomita 15 anaenda kuchunga mbuzi na kuna vijana wazee
hapo pia tunakosesha heshima kwa mama. Mama, kama uko hapa usikubali maneno kama hii. In fact tuna subject wasichana wetu kwa vitu kama hizi. Wanakosa kuwa na heshima, wanakosa kuwa na courage ya kwenda mbele ya watu kuongea, wanakosa kuwa na courage ya kwenda kutafuta mambo mengine huko nje kama kazi. Akienda mahali anaona yeye ni mnyonge, anaona tu yeye ni wagathangashini. Irwaria rwarumbire kuwatwa mbaru no sipindi wa Tharaka North bona Kimanzi Mwangangi. Huyo kijana haisi enda kuchunga, huyo msichana afanye kazi nyingine nyumbani. Kwa nini mnafanya hiyo? Anyway, sijui kama ni mila yenu, sijui ni desturi, lakini nilikuwa nawaambia desturi zingine zinarudisha nini? Zinarudisha maendeleo nyuma. Hiyo ng'ombe tafuta kamba, funga hapo karibu na boma. Pea hii nini ya hii chakula ya mawele ya Madam Anisenta Kiriga no rimo karigitwa nkiameno ya ntanire na mugambo. Kirena therete bota nkiama ukandakana na ntano ino ciare. Agatigira ntano ini kuthira bururu. Jire kathangashini no nteno ni hotspot ya ntano ndeni ya Tharaka Nithi County na twijire no ntubwa kwaraniria na gutuika tukaranie bwega kinya ketho ntano iriku baraba etikagiria ntano na baraba tetikagiria ntano kwetho kwina mukaranirio mwega muntu egwa akiganira ari rongi ari kinya ketho batena mworoto omwe batikugwata ntumbaru bumwe bone ana ketho thine rio FGM ntuburite gukaranie bwega tutikurumana tukaranie bwega tutakomena baraba atari batane kana twendera baraba batane kana tumena baraba batane nontu katubulete kurwana ndu erere ogo tukathiria ntano na ntano tukurekania na turi bakathangashini itiendelea kaire kume muthe ukiaranire no mau baraba kurikia thoni giki tuthongere ntanira na mugambo ndarikino kyo kithomo kira kiri kwie ndiogu na ikyo gikubwire ndiogu na tugwatanire gutweke turi kimwe tabura tukurutha kinya gikundi ugatweka turi ngwataniro imwe irio gwigwa tukirutha bwega na tukaka migongo yetu. Ngiripotera Weru TV kumantereche kathangashini wa dini ya Gatunga Bito Paul Gwakabithe ni kuma kirugono rune tukona kanya kange ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Talk about the youth last teacher. Who them a talk about the true last teacher? Who them a talk about the youth last teacher? Moment of silence. My name is Agnes Kawera Mwiti, the principal Kerekara Girls. We are happy to have you. Kerekara Girls is an extra-county girls-only school. We are delighted that Weru TV is doing this for us. Karibuni. Proverb 9:9. Instruct the wise, and they will become wiser. Teach them, and they will add to their learning. Nekio getumtore Weru Entertainment Crew tukuthariria baraba kuru na kinya baba gukura. Rekia tomi Jumamosi ya tariki 10 turwatanete na Motindo Emporium, Mafuko Industries na Life Care Hospitals tukethira Kerekara Girls kwaraniria na aritwa kubatara na nkiluki bakabuthirwa free medical screening. Woza na Kere Entertainment. Habari njema kwa wakazi wote wa Meru na viunga vyake. Sasa mtumishi wa Mungu Apostle Francis Musili, kiongozi wa ATG Deliverance Ministry International, anaingia Igembe Maua kwa mkutano mkubwa wa uponyaji, ukombozi na kuharibu minyororo yote ya uovu maishani mwako, ikianza Ijumaa tarehe 9 hadi Jumapili tarehe 11 Februari katika uwanja wa Maua Stadium kuanzia saa 6 mchana na kuendelea kila siku. Kuja Apostle Musili ya kwamba Bwana neema ilionekana, wema ulionekana, nguvu zako zilionekana. Mikutano hii ya Injili ni kwa wote wanaotazamia kupokea uponyaji, ukombozi, kufunguliwa na miujiza ya Mungu kwenye ndoa, kazi, familia na biashara zao kupitia mafuta ya upako ikiongozwa na mtumishi wa Mungu Apostle Francis Musili akishirikiana na wachungaji wengine. Askofu Mwenda Moses, kiongozi wa wachungaji Igembe
na nikiwa director wa Kenya National Congress Meru County, na waalika wote tarehe 9 hadi tarehe 11 tutakuwa na mkutano mkubwa wa uvuvio na uinjilisti pale Maua Stadium ukiongozwa na mtume Msili kutoka Nairobi ATG, na nyote watu wa Igembe Meru umekaribishwa. Kumbuka ni 3 days of healing and deliverance, mikutano ya uponyaji na kufunguliwa itakayofanyika Maua Stadium Meru kuanzia tarehe 9 hadi 11 Februari mwaka huu, ikiongozwa na mtumishi wa Mungu Apostle Francis Msili akishirikiana na wachungaji wengine kwenye mikutano hii. Vilevile waimbaji wa nyimbo za Injili watahudumu. Usikose kufika. Kwa mawasiliano zaidi tumia nambari ya simu 0739 936 888 0739 936 888. Tukutane Maua Stadium. Njoo na jamaa, rafiki na jirani. Na kwa garukire utaka kanyakika kathogika wete green nange ala nontu mathaizeterere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ithe koma ya kuigua Kario kangentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kariozo. Chwa ndume kaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Nanga itazo. Zozrone kana ndukene chionde. Na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Kenu kwa tukala ni wanyomba hiyo. Zuzu nane netosa. Afya Plus. Ange menye kedirire. Karenio haumburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntimete ngana. Kambia kwingi iko mengi. Na watu ya kwanyange na nyoroka tona bi. Afya Plus. Nacho jumutu. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better.
Ngichokera na Nteto nkurukio ndi rwaria rwa kethira Kenya ni babati kuhitwa ugoti kenda kumbithia thirikari gwaka nyomba cia maguri janthi na chomba affordable housing rwitite na mbere. Kamiti ya miako ndene ya mbunge nene ni kwirigirwa gukinyia muthia ikarubia mwingi kwaririria untu bubu. Kanjo ya mangabana OBC Attorney General ni bamwe baria berigiritwe kurita maoni. Kamiti ji yugite endekithia ria watho bubu rikanenkanirwa mbere ya mbunge wona bunge bachokera kuma rutha kiumia twitite. Kagita kalogoti bwa marei ma nyomba burungamitwe kwa thaino ni koti kiribime bejete ugoti bubomba usokera kithiro bunge ikalikire mutaratara gwikira ugoti bubu kiri watho mwikali to kamiti wa kibwa nyomba Joanna Ng'eno aliwe kamiti yae ni ria kigina ikalikire mutaratara kujuke maoni kumakire ya Kenya muthenywaru aremo na sheria munene Justin Muturi na kanjwa magavana bakethira bai KINYA mbele yao. We've been doing this based on Article 118 of the Constitution, which demands Parliament to ensure that before passing any law, you must subject it to public participation. And that is what we've been doing. And even today, what we were doing today was part of the public participation. Even tomorrow, as we will be meeting the Attorney General, it will also be part of the public participation. And of course, the Council of Governors, who will be also representing the governors, will also be presenting their views based on the areas that could be touching on the counties, etc. Kamiti eno ilugakire walaniria na Kenya Mount Kathumba ni meumiretie no rito munene bwa mbere no agagubula Kenya Benabu kimenyeka gati nyombele bakunenkirwa ni thirikari ikethirwa jike migunda ya thirikari ithiro ni thirikari nene kana thirikari ya county nkia miakulungamira migunda ya National Land Commission ikialembela kamiti eno muthenyomde nerethite tikethirwa untu bomo gusensia migunda eno kuma kithirikari kudikia ntu kiumbe. The other issue which people raised mostly had everything to do with the land. I mean, people are asking, these houses are built on government, I mean on public land. And the process of conversion sometimes takes a hell of time. And it takes around 6 months and etc. And that is why we wanted to seek the opinion of NLC so that we can also have that process be done properly. And of course, many people are also asking whether we have a law in place that will stand the test of time. Kulingana na kamiti eno ontu bonge birabo umilitini kethirwa thirikari igekira mibango no iko gutigira Kenya balabale kire biashara na bateke misara ya thirikari ni bakugitwa goti bobo. Most of the issues which people raised were concerning the collection of the levy, so that they wanted to know how it is going to be done in a way that it will be, it would have involved anybody who is earning either in form of salary or also earning in form of business, you see, and even those who are earning privately, because one example is somebody who is working for as a bus driver and earning over 30,000 or 50,000, and yet there is a watchman who is formally employed, earning 15,000 and is being levied vis-a-vis that one who is, all those issues were raised by the public. Tulizunguka kama kamati mbili, moja ya fedha na ile ingine ya kujenga manyumba, na tukazunguka zaidi ya kaunti 28. Tulisikiza Wakenya na tukasikiza maoni yao na vile wangetaka tuwahudumia kulingana na hii affordable housing, na ile kitu tungetaka kuambia kila opinion walitupatia tulisikiza na itaonekana katika ripoti yetu na hakuna itakayotupiliwa mbali. We are also considering in our report issues to do with ensuring that if you have contributed to the levy, you are able to get your money on retirement. And all these are the views that we collected, and I believe the two committees that have been tasked on this issue are going to make a report that is in favor of the public. Amwe nogu kamiti eno iliwekile ripoti yayo ile kanenkanira bungeni nene ikalidiri maoni monde na mendekithia ma Kenya na inawirigirwo egetu kukiri bungeno na nyumani wikirwa kilole ni Rais William Ruto na gutwika watho. After tomorrow, then of course we will now go down to writing the report and ensuring that the opinion of the people
both the professionals and the ordinary wananchi are looked into. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Kumania na nkuchanio cha miunda ya Mwea ira chithiritwe chirio gwa kagita ga karaja na ndi kwina Weru kiri kuthiria magamba jaja ni nyuma ya thirikari nene gukurukira gikundi kia ukaria gitongeretwe ni County Commissioner Jack Oboru kubangania kureta ukiri na njira ya kwaraniria ni untu atongereria baembu bakugwata mbaru bakendekithia kinya bare bajukirie ichunche binene bya miunda eu kugaira bare batenabyo kinyanini. Kurumirira ngucanio cia kavinda karasa cia mugunda wa Mwea Settlement Scheme riu riendekithia ria kwaraniria ni rigucaniritwe kari gati gatongoria kaunti ya Embu na ekari ya mwena uyu. Ino ni vuva ya masira mengi gukorwa matwaritwe igotire ni ikundi ngurani iria irenda gutonya mugundari uyu no ati gugakorwa gutari na matunda kumana namo. County Commissioner wa kaunti ya Embu niwe Jacob War ariti miario ino vare kurai na musemanio mwena uyu wa Mwea Settlement Scheme niguo kumenya kivonia kia ngucanio cia mugunda uyu. Sisi tutaketi, tuta-advise the Regional Security Committee na governor wetu on modalities. Tutafute mbinu ya kujumuisha kwanza, first and foremost, the community where Mwea land is situated. Mwenari wake, governor wa kaunti ya Embu niwe Sisiri Mbarire ni urandikithia ikundi cionthe ikorwe ikithikirirwa na wendi wao ukorwe ugitangikirwa. Varia augite andu aria maturaga Mwea makore makigwata migunda yao mbere nuatite andu akuma nja kuvewa mbere ya aria maturaga kuu. Every stakeholder should be involved. Stakeholders on the maretwe vamwe. Athurion the elders on the maretwe vamwe nigetha twariririe tondu mwisore kiria kina bata ni ati wathewa taito yaku nukavota gutonya mugundari waku no urime no korwo wikuo ta kwinaina. Nake seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi akiugaga aria megwatirite migunda minene gwa kavinda gaka makorwe akumirekereria niguo aria matari makorwe akugwata migunda menini ya gutura na ya kurima. Ni ngo request wana andu aria marario bro mugunda Mwea mekare ndi maranirie nigetha wa mundu agwate gacunji kanini nigetha makande kwata title. Bo bengi ni ngo request mara makathi kuga metikirwa mundu wonde wakete nyombe thiga kanitha sukuru ciambe ciwa assigned nigetha kuria gutena nyamuta icio nigetha gutwikwa kurengerwa andu acio. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwarite mwaniki wa musiri. Aciari ni bakorwa bainyirie gukiria kithomo muno na kutegera mitugo ya na bao ndiria bakuthoma kenda bomba kumenya mantu jaria bakuthithia kiri mathomo. Kuringana na bamwe ba athomi na kinya endi kithomo kuma Igembe North, aciari baba inge ni bonekete bate kwenda kugwatirira kithomo guntu gukunkuruki mitugo ya gukenera kiriana ya cukuru ni bakurwa kinya mitugo eje bethirwe bagitegerera nuntu ni thukangite. Kagita igakinyete indi gaciari kumenya kithomo kina bata na gugikira abonene kenda ana abo bathoma abwega na ara kuringana na bombe bathingatiria abakithomo bakuga ati kagita kaingi kinya mwana kaingatwa cukuru aciari bantereno cia Igembe batithingatagire kumenya gitumi kia mwana uju engatwa konaniria uma batiko batara na kithomo. Parents need to be sensitized. Hawa wazazi wengine hata hawajui mtoto anaenda shule na anarudi anamwambia mzazi wake amefukuzwa. Kama umefukuzwa si uende shamba, enda palilia. Hawajui that level of ignorance. So we need to really sensitize. We need to bring the stakeholders together, the board members, the PA, the teachers and the learners, to make sure that the presence of the learner in the school is imperative for them to succeed academically. Hakuna mtoto mjinga, hakuna. That below average, hakuna. Watoto wa Igembe, they are exemplary bright. I want to promise you, I swear, kids in Igembe are bright. They are bright. Lakini lazima tuungane
tusimame pamoja, wazazi, walimu na wanafunzi. Watoto wetu wote ni wa kwenda university. Ogwende bariuga no mwanka kira muciari athingatĩrie mwana wake muno igita rirari cukuru nikenda amenya na kuthingata mitaratara emiega warira bakuga kinya mantu megie kunenkera ana aba cukuru ibaro muno biotumira no ntobo batiri kwithira bukiragano nabo na kurwegwa nabo bonene. PCC na hata sisi wenyeji wa Igembe no tunaelewa kuchuna miraa is our cash crop na atukatai, lakini mbona watoto wa primary school, mbona watoto wa high school wawe ndio wanarundikana kwa prombox wakienda kutunda miraa, watoto underage miaka 10 miaka 12, na tuko na kina machifu huku na kila watu. Lazima tushirikiane ili jambo tulikomeshe. Tusipofanya hivyo tukaendelea kwa twena antu bakuma Haiti na haraka mbo ati antu bakurea chukuru na bare merake prombox bare merake bonda. So kama tunataka kusaidiana no mwanka wewe mwalimu urokuelewa utetheri muyumbe utethia kithomo kita na mbere Igembe no. Motivation is the key. Good degrees are very expensive. Good degrees are very expensive. If you want to invest in education, don't shy off. Kumegebe North, Betankulas, Chabari. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bao twikire nteto chietu cheru themwe tuchemanitha ithatu na nusu kiriji na ingi nkuru kimbeta MAUREEN Kinya muonanire to mathithio Purity Richard.